درباره وی مجاره من میوانه که برز نوین ایل سروکا جواتا اودیا پیشسازی و بازرگانی یا دیاربکر لدیاربکر وید gelme davetin برز نوین وارباش تو بخیراتی جبو کردستان 24 و پرسن سرکی یا پرزگریکن سرکی دست نشان کرینه ین کارسازان هر دو دریان دریه خابور و یه ابراهیم خلیل چنه کو به کار آسانیه که باش جبو کارسازان برس نوین چانم باشن ایوار باش سپاس ایوار باش تو بخیراتی زور سپاس وکه هون دگوتن بحثا پسکرکا درگاه ابراهیم خلیل خبور تن روژه آنا پسکرکا ما همو Türkiye psikolojik mezunu neziki her roş 4000 TL'lik derbazdı be Kurdistan'ı u disa neziki usa tahmin dikun ku 500-600 arabaya hususi derbazdı be neziki dumeha ev psikolojik her roş diçe ziyade be ev psikolojik Ali Khabure ne İbrahim Halil'e ام لسر گلک خبر دا علی ابراهیم خلیل اگر کو علی خبر وبه هر جاره دا دکاره 105 araç خصوصی arabaya خصوصی درباز دبه و زود چه گواکوته علی ترکان yani خبر دسکنه yani az بخو نزدیکی 25 saat لسر کوپی و علی خبر دمامه برس نوین خانم هر روز نیوه شوی داجی نیوه شوی و دوفچون کریه کرم کن و دوفچون کریه پرزگریک چنه یعنی لانه پیوندیدار لترکیه باکور کردستانه شما چاره سریا به کشه و پرزگریک ناکن کارساز تاخیر دبن درنگ دکن شما ابراهیم خلیل yani به آسانی هاتو چو تکرن درنگ ناکبن لیل خابور درنگ دکن نزدیکی 4 ساله که هم سروی دسکنن آنها هر دیچه زیاده دبه امجی تنا گیجین که او مسئله چیه بوچ درست نابه ام هیجید پینا گیجینه بویجه آنا ام لسر چش ورا دبیجن صدم چنه نزدیکی دومه هکو وکه دبیجن صدم وکه چوین و هاتنه دا وکه تلفون و چای و نزانم چو هاتون و چوین دا تجارت وان وکه ناوی دبیجن موری قارنجا لسر وانایه اما نه مسئله اوه سه جار هفدیتین çekir او هفدیتینان da ona dibêjin tamam em wî carî em ê hal bikin ama ve hevdîtin gel kî kiriye gel wezîrê bazirganiyê Tirkiye kiriye gel kî ve hevdîtin kiriye ku sozek daye ve çareser bikin lê gumrûkê jî midîra gumrûkê lê hemû xaborê li weke dibêjin lik bölge من سرویجی سکنی اما آواناج دبیجن ام دستمه دا تشتکتنه او قرار هیا و وقت ترکی دبیجن genelge هیا ام سروی سکنی و سروی دچن اما ام دزانم که او تشتکی نباشه بو ترکیه جی نباشه بو کردستان و عراق جی نباشه آنها ترکیه وقت لترکیه دا همو دنیای İhracat dike çaramine Irak ve Kurdistan. Ziyadetir liser Kurdistan ve Irak diçe. Başa. Yani bunu tişteki pena giyece yani bir akıllıya musadı bini yani. Başa hin seruka civata odaya pişesazi و bazırgani ya Diyarbakır'ne yani serpereştiyara karsazan el Bakur Kurdistan el Diyarbakır. Hin ve çe biken yani
و قرارن و چه بن بریارن و چه بن آنها ما خبرتکی دست بکر سروکی خرفه تجاری دیاربکر جی برز محمد خان جی او داخیانی یک بلاو کرد اما لسروی بسکنن وی هفته برنامه او کو ام لسروی بسکنن و امی چاره سر بگرن yani havcı em biçin Ankara, havcı em biçin Sinore. Tamam. Em serbesek nu em duxazın çareser bikin. An برس نوینها روشا لهفگوهرتنا بازرگانی دنابرا باکوری کردستان و هرما کردستان چاویا دچ آزدایا او زیادتر آخافتنا me u ticaret amel ser Kurdistan Diyarbakır ji zêdetir sedî bêje ku pêncî zêdetir Kurdistanê ye. û Baxda tiştekî cuda ye, pirsgirêk jî heye. Em hê ew çareser nekiriye tiştekî din derket. Yani tiştekî wisa ye ku her welat dixwaze ku îxracata xwe zêde bike. İhracat zêde bibe bo her tiştî baş e. Li Türkiye mirov pê nagêje ku ew çawa dîtine, çawa programa, çawa ew tişt dikin mirov tê nagêje yani. Bo wî bo wana ne baş e jî ne pirsgirêkê jî bo me Kurdan gelek zehmet e. Ana hemû ticaret me zêdetir li ser îxracat û Kurdistanê ye. Zor baş e. Herêma Kurdistanê ta çend alîkar digel karsazên Bakurê Kurdistanê ji bo ku berhemê xwe li Herêma Kurdistanê û di rêya Herêma Kurdistanê ji bo Iraqê û welatên kendav Rojhilata Navara saxkene be. Tene geçti. Mebesta min ew e Herêma Kurdistanê Herêma Kurdistanê heya çend alîkar digel karsazên we ji bo ku berhemên xwe derbazî Herêma Kurdistanê bikin û rêya Herêma Kurdistanê derbazî Iraqê û welatên kendav yên Rojhilata Navaraz bikin. Yani destê me de ew em heta nahil necirine ama zêde ne. Yani az bêjim ku li Diyarbekir zêdetir 35 mamel heye. Hemû li ser têkiliya wana Kurdistanê jî heye. Têkiliya we jî têkiliya Kurdistan û têkiliya Bakur û Başûr jî ana pêşketiye. Baş. Em li ser boî li ser disekinin. Beres nevîn gelek ca xelkê Herêma Kurdistanê welatiyên Herêma Kurdistanê gileyek heye. Gazindek heye ji karsazên Tirkiyeyên Bakurê Kurdistanê dibêjin ew mewat, ew kelûpel, ew berhemê hing dişînin ji bo Herêma Kurdistanê kualîtiya wê ne baş e weke kualîtiya Tirkiyeyê niye. Ev rast e? Dîtina min ne rast e, bo çine rast e. Mirov hem erzan bixwaze, hem jî kalîteyê yekemîn bixwaze nabe. Her du yek alîna yani her du tiştekî cuda ye. Kalite yekemîn sehrawî cuda ye. Kalite erzan jî sehrawî cuda ye. Tamam yani kualîtiya ji bo Tirkiye durustken û ji bo Herêma Kurdistanê durustken wek heve. Wek hevin. Heye. Yani wek hevin. Zor baş e. Beres nevîn em dikarin kalite yekemîn weke Ewropayî derxin. Zor baş e. Beres nevîn îl seroka civata odeya pişesazî û bazirganî ya Diyarbekir Bakurê Kurdistanê li Diyarbekir gelme bûyî. Gelek spas.